Pemirsa Bali sanedahat ngandalang pariwisata jantan keniusanan pandemi COVID-19 makudang-kudang sektor kaon silih tunggilnya ne usaha penukaran valuta asing utawi kupfa utawi sane ketah kabaos money changer. Renggalah kali warsa ungkuran kekantenang sepi transaksi. Ucap kebosang oleh Direktur Utama Silih Tunggil Money Changer yang Denpasar, Ardi. Ring mengkatah bulan galah ungkuran warsa kali tali selikur, transaksi pun keuningin tedun. Pikobat puniki sangkaning sepi nyani wisatawan, pamakas wisatawan mancanegara sani melancaran ke Bali, sani ngawinang parikrama penukaran valuta asing sayan kaon. Ardi ngawaderang, sedurung pandemi ngelimbak, transaksi side kantos kalih miliar ngantos 3 miliar rupiah arahina. Nanging, kahanani mangkin transaksi wantah sawatara 1 yuta nyantos sama juta rupiah arahina. Penukaran akehan raus saking kerama lokal, sani kantun menduwe simpanan utawi nerima kiriman jinah saking dura negara oleh keluarganipun sani mekari ring dura Indonesia. Wenten talar wisman sani sampun suwe jenak ring Bali, tur menduwe bisnis. Ardi nuriksain wesanan pandemi majeng bisnis perhotelan miwah money changer mesai. Santukan samian muatan pengerauh wisatawan. Duani ngasapunika, paiketan dani kantun merasa bahagia, sangkaning usahanipun kantun sida memargi. Dani narkayang, warsa mangkin kurs dolar AS pacang tedun, raris rupiah saya nincap. Ring genah ipun, siki dolar AS patah sarang 14 tali nanggu selai rupiah. Adolar Australia, ke adol sia tali sangengatus telung benang rupiah, miwah siki euro, 15 tali sangengatus 6 likur rupiah. Widya Stuti Bisnis Bali, Nguningayang.